دما خوش ببینرین هجا ایرو 12/4/2023 روزان روزا پیشمی بویا رو گشتن هری سرکه و هری بالکش یین ل سرانسری جهان رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بیتین. بله جارکن دما خوش ببینرین هجا ده شری ل اوکراینی دی سروک روسیه سرکدنه که دخوازه ایریشا بچکین گران او زختن لسر لشکران جه حتی نهان نکاریه داخوازن وی بده پیک آنین پوتین یکو جویه که ایدی عاجز بویه ده نوا سیمهین داویه ده جارا دومین فرماندار هیزین خواهین لأوکرانه دا گوهرتن ایدی جنرال روسی گاراسیموف جبو شری لحرمی هاتی ارگدار کرن. سروک روسیای ولادیمیر پوتین بریا سه مهان فرماندار هیزن لأوکراینا گوهرت بو. سر ارکان سر فرمانداری والری گراسیموف و شرکو پوتین جره دبیجه اپراسیونا لشکریا تایبت بریوه ببه. جنرال گراسیموف کت شونا سرگی سوروینکن. دسته مهن کو پشت جنرال سوروینکن دست به وظیفه کریده ایریشن لسر بینا سازیا انرژی یا اوکراینای زیده بون. ده داخویانی وزارت پاراستنی یا روسیایی یا دربار جنوب و ارکدار کرنه ده حدث نشان کرن که تاین کرنا جنرال گراسیموف جبو پیکاته جدا یندنا و هیزن چکدار ده ارگانیزاتر و ببان دورتر اتف بگرن حتیه کرن. هن پسپور و گوهرتنه وکی نشانه که ده حسبینن که دبا سوروینکن هیزکا پرزیده بدست خسته با. آنالیست لشکری روب لی لسر حساب خوی تویتر پیامک پاروکر اگاد. سوروینکن پر بهیز دبو. دباکو اولیگل پوتین ده آخوی وزیر پاراستنه روسیا سرگی شویگو و سر فرماندار روسیای گراسیموف خود آویتن ناوا مجاره. دیار کرنه نو ین لشکران یا دوهجی ده بنسیا شرکی دجوار یل سولیدار ده پیک هات. کوما واگنر یا روسی ادعا دکه که هیزنوان باجارو کنترول کرنه. پشتیگو سروک کومه یه وگنی بریجزون روژا سشمه اف ادعا پر وکر جوازارتا پاراستنه یا روسیای داخویانیک ها داین که اف یک پشتراست نکر. داه پریجزان جاره کدن ادعا لسر حساب خوی تلگرام دوباره کر. ده گوتن گرتنا سولیدار جبو کرملن سرکفتنه که او یک هم جهیلا لشکری و هم جهیلا پروپاگاندا و پوتین هولده ده بریا ویه که کیمک جیبه رخنه لدشیوی تنکرن سفک بگه. پفچینین لدر دورا باهموته به مهان دوام دکن. پسپورین لشکری دیار دکن که روسیا بریا کنترول کرنا وان هریمان هولده ده بده خویا کرن که ارتشاوی دکاره بسر بکوه. بریتانیا و ژاپنیا یین تفگرین در دور جبو خو مترسیدار دبینن هفگرتنا خو خور دکن د وی چارچوبه ده سرک وزیر بریتانیا سوناک او همپیشه وی ژاپنی تکلداری پاراستنا لشکری پیمانک امضا کردن لگوری پیمانه هم لشکرین بریتانیا و هم جن ژاپنیا دکارن لسر خاکا وان ولاتان تف بگرن. ژاپنیا جبو خردکرنا پاراستنا ولات دمکه دریج دواره لشکری ده دست به تفگیری کریه. سرک وزیر ژاپنیا فومیو کیشیدا جی به همان آرمانجه دست بگیره خیال اروپای کرد. در چارچوبه سردانا فومیو کیشیدا بریتانیا، فرانسا، ایتالیا، کانادا و دولتین یک بوین امریکا هیا. سردانا دست بگی لانگلیستانی بو. فومیو کیشیدا لگل هم پیشه خوی انگلیستانی ریشی سوناک جویا. جوین کو پشتی بریارا هر دو ولاتان عجبو پیش خستنا بالا فرنشرین هفپار دمها بوری ده بیکات هفکاریا پاراستنه یا دوالی در آستکانو سوناک و کیشیدا پیمانه که پاراستنه امضا کرن که رید دولتان که هیزن لشکری لسر خاکا هف بجه بکن. Interscambio commerciale
د داخویانیا اوفیسا سرکوزیر انگلیستان ده هات دست نیشان کرن کو پیمانا وی هفکاریا پاراستن و اولهیه یا هر دو ولاتان خورتر بکه پیمانا هری گرینگ آ پاراستنی یا دناوبرا انگلترا و ژاپونیا یا ج 100 سالی زیده تریه. د داخویانی ده هات ببیرخستن کو انگلیستان یکمین ولات اوروپاییه کو به ژاپونیا را پیمانا گهشتنا هفبش امضا کریه. د داخویانی ده هات دست نیشان کرن کو پنگاوا داوی و بریارداریا انگلیستانی یا جبو اولکاری و آرامیا هریمه هند پاسیفیک خورد بکه. بربینرین هجا سری سروک دولت نیبون آمریکای جو بایدن جبر بلگه نپنیگین کل اوفیسا ویا بری هات بودیتن ده بلای دیه او بایدن ده روژن زحمت را در باز به نها ایدی روشا بایدن یا لولاد به یا ترامپ یا بری را ده مقایسه کرن. زختا لسر سروک دولت نیبوین امریکا جو بایدن زدد به پشتی گوبلگین و شرطی لوفیسا ویا تایبت آبری هاتن دیتن جبو بایدن روژن زحمت در باست بن. لگوری نوچین دی چاپمنیا امریکای ده جهد گرن در ریزا دیمین ده بلگین حکومتین و شرطی ینگریدای بایدن هاتن دست سر کرن. تلویزیونا MBC دیار کرگو آستان پنیا بلگین نو ین هاتن دست سر کرن جهو هجمارا وان تمام هینا جینای زانین. هات راگاندن گوگوشکا سپی وزارت عدالت دربار بلگین داوی ین هاتن دیتن تو داخویانی ندانه. اف بلگین نافبوری ای هاتن دیتن تی ادعا کرن گودیدما بایدن جیگری سروک بره باراک اوباما بو. اف بلگه دروش بره هاتمون اشکره کرن. جیشورمندین بایدن رایچر سوبرگوت نزیکی 10 بلگین و شارتی لوفیسا سازومان کرامانه آل ناوندا پین بایدن هاتن دیتن. پارێزەرên بایدن jî diyar kirin gotê plankirin belgeyên mijara gotinê radestî arşîva netewî bên kirin. Biden ji dîtina belgeyên nepenî li ofîsa xwe şaşma. Di vê derbarê de Biden got ew nizane kê belge aniye, an jî li wir girtiye û sozda got bi tevahî piştgiriyê bide lêpirsînê. Rewşa Biden bi serokê berê Donald Trump re hatiye parvekirin. And then COVID started coming in from China. Trump به هاوینا بوری بروشک وهره روبروما و بایدن بتوندی ترامپ رخنه کر. کومار پارێزان جینها دست به ایریشان لسر بایدن کرنه. سروکا کوما کوماری یا ملیسا نونران ایلیس ستیفانگ لسر حساب خوی تویتره به پیامک گوت. امی برسوه بخوازن. امی سیاست کرنا FBI وزارت داده یا قریج راوستینن. امی جمالبات سوجه بایدن حساب پرسن. کومار پارێزên godemelisan nûneran de piraniyê bi dest xistin, dixwazin bi lêpirsînên goledîjî wî bên vekirin Biden neçar bikin. Serokê Komarî yê Komîsyona Kontrolkirin û Reformê ya Meclisa Nûneran James Comer di daxuyaniya xwe ya ji bo televîzyona ABC de balkişande ser rewşa Trump û wiha got. FBI li mala serokê berê Trump lêgerîn kir. Dozgerê taybet lêpirsîn dikir. Niha jî belgeyên veşartî yên girêdayî Biden li du cihan tên dîtin û tiştek nabe. روشا لقرباقی هرسا ارمنیان یا لدیش ریوبریا ولاد زیده کریه او اف یک بویا سدام اکر ریوبریا ولاد و جاری لسر مجارا قرباقی ایریشی روسیان گو به گوتنی ایریشی روسیه بکه لهمبری روشا هی و جاری روسیه جی حکمتا ایریوان جویه که توان بارد که که او دمجارا لحفکرنا به باکوه ره آلوزیان دردخه. بردفکا وزارت کارین درفه یا روسیایه ماریا زاخارووا دیار کر گوان جبو ارمنستانه رد کرنا هفدیتنا پلانکری یا کانونا بوری آل موسکویه ورگرتیه. ماریا زاخارووا گوت اف بریار ارمنستانه هفدیتنین آشیتیه یم به ازربیجان ره تیک بریه. زاخارووا آنی زمان گو ارمنستان باوای کینل هفت هفدگره و دیار کر گو هلوستا ایریوانه نرخاندن زحمت دکه و افتشتانی زمان. اگر هفکارین ما ین ارمنی
براستی جی دخوازن ji pirsgirêkere çareseriyekê bibînin, girîng e got em bi hev re xebatên xwe bidomînin. Daxuyaniyên Zakharova wiha hatin şîrovekirin. Gottêkiliyên Mosko û Êrîvanê di dema şerê Ukraynayê de dest pê kiriye. Di daxuyaniyên xwe yên dawî de Ermenistan jî gazind kir got, di şerê bi Azerbaycanê re têra xwe ji Moskovayê piştgirî wergirtiye. Ermenistan herî dawî ji tetbîqata leşkerî ya rêxistina peymana ewlekariya kolektiv ya bi pêşengtiya Rûsyayê got ji bo sala 2023 li ser xaka wê hatibû plankirin vekişiya. Serokwezîrê Ermenistanê Nîkol Paşinyan yê got sedema vê şîrove nekirî, biryara xwe wek di rewşa hî de neguncaw nirxand. Piştî hilweşandina Yekîtiya Sovyetê, Ermenên li Qerebaxa Çiya serxwebûna xwe ji Azerbaycanê ragihandin. Lê ev herêm ji aliyê civaka navnetewî ve nehat naskirin. Di şerê bi dehan salan li herêmê de 30,000 kes mirin. Şerê di navbera Azerbaycan û Ermenistanê got Eylûna 2020 dest pê kirî, bi navbênkariya Rûsyayê rawistiya bû. Hêzên Ermenî neçar bûn ji beşên mezin yên Qerebaxê vekişin. Di çarçoveya peymanê de hêzên aşîtiyê yên Rûsyayê li Qerebaxê hatin bicihkirin. Alûziya dawîn a di navbera Azerbaycan û Ermenistanê de dawiya sala 2022 rûda bû. Ezeriyên got dibêjin ew çalakvanên avhewayê ne tekane riya got Ermenistan û Qerebaxê girê dide girtin. Hikûmeta Êrîvan ya dema got dewleta Azerbaycanê ji bûyeran berpirsyarî dît, ji ber Rûsya pêşî li vê yekê negirt jî bertek nîşan da. Wekîlê Serokê Koma CHP Özgür Özel diyar kir ku Wezîrê Karê Hundirîn yê Tirkiye Süleyman Soylu artêşa trolan ava kiriye. Özel got Soylu artêşeke trolan ya 8,000 kes ava kiriye. Wekîlê Serokê Koma CHP Özgür Özel li meclisê civîneke çapemeniyê li darxist. Özel di civînê de dosya têkildarî Wezîrê Karê Hundirîn Süleyman Soylu ku amade kiribû bi raya giştî re parve kir. Özel destnîşan kir ku ji roja Soylu bûye Wezîrê Karê Hundirîn heta roja îro artêşa trolan ava kiriye. Anî ziman ku Emîn Şen ê serşêwirmendiya Soylu bajar bi bajar dibin navê perwerdeyiya medya civakî de perwerdeyiya trolan da ye endaman û rêveberên AKP. Özel belgeyên trolên Soylu yek bi yek parve kir û têkildarî şirketên Emîn Şen û şirketên wî agahî belav kir. Wekîlê CHP Özel diyar kir ku bi navê tevgera Ebabil a girêdayî Soylu bi artêşa trol a 8,000 kesî re dixebitin û Emîn Şen serkêşê vê artêşa troliyê kiriye. Özel hûrgiliyên vê şebekê ango artêşa trol a vegot û paşê pirsên rojnamevanan ên têkildarê mijarê jê bersivand. Ama biz kendisini Sayın Trabzon milletvekilleriyle, Sayın Balta... Berîbînerê hêja dirojmane serhildana jin jiyan azadî çar mehên xwe tejî bike, tevê hemû zext û gefan jê gelê Îran û Rojdatê Kurdistanê dest ji xwepêşandanan bernadin, biryarên darvekirin yên desthilata Îranê jî heta niha nekariye xelkê ji kolanan vala bike û ev yek jî dibe sedema bertekên zêde derbikeve, rêxistina efwê ya navneteweyî banga rawestandina darvekirinan li rêveberiya Tahranê kir. صد و حیجده روژن لی ایران و روجلات کردستان داخوازا آزادیه تکرن. سرهلدانا جن جیان آزادی یا 16 ایلون دست بکری مهراخوه لدیروکا ولاد ده. دستلاتا ایران کسین دخوا پیشاندان ده دیگره وان محکومی جزاین گرتیگه و داروکرنه دیگه. لیوان پولیتیکاین دستلات حتانها نکاری خوا پیشاندانن به پیشنگتیاجنان پیکتن جکولانان والا بکن. چالاکوانا مافین جنان لیلا منصور آد چالاکین 16 مجدار ده هاتو بو گرتن و سوقی گرتیگه ها اوینه هاتو بو کرن محکومی سالک جزای گرتیگه پینجی قامچیان و 2 سال قدخیا درکتنا در وی ولات هات کرن. هروها جبلی قدخیا اقامت کرنا لأیالتا طهرانه
دو سالان قدخکرنا اندام بونا پارتی و کومین جواکی و سیاسی هات کرن. چالاکوانا مافیجنان د 26 کانون ده حتی داویا دوزه به آوه کی دم کی به کفالت هاتبو بردان. محسا فرهاتی محکومی دو و فاطمه حربی یا 39 سالی محکومی جزای 5 سالی هاته کرن. ریخستنا عفویه یا ناونتوی درباره بریارن بدار وکرنه ین دولتا ایران لسر خو پیشان دران داخویانی یک بلاف کر. د داخویانی ده دار وکرنه هوانه ین لدجی محمد مهدی کرامی و سید محمد حسینی هات شرمزار کرن و هشیاری هات داین کو چارنوسا گله کسان مینا یاوانه. ریخستنه بانگل دولتا ایران کرکو همو جزاین دار وکرنه ین کوش برخوا پیشاندانن لی ایران دایی راوستینه. جیگرا سروک اوفیسا ریخستنا عفویه یا روجلاتاناوین و باکور افریقای دیانا التهاوی درباره مجاره ده گوت. دوماندنا پیلا کشتنه یا جعالی رژیم ایران و جبو بداوی کرنا خو پیشاندانان تشتکی کریته. کمیسر بلند ایماف مروان والکر ترکجی لسر همان مجاره گوت. حکومت ایران جزای داروکرنه وکه چکه که بکارتینه. داکو دناوا ولاتیان ده ترسه بلاو بکه و مخالفت تونه بکه. داروکرن دگهجه و آسته که به فرمان دولت پیکوره. لگوری تورو ریخستن حقوقی لدجی بیتری 100 کسان جزای داروکرنه هاتیه برین. هروها حتی انها 4 خو پیشان در هاتنه بدار وکرن. بلبینرین هجا ناسایه گرکستیر که بقاسی 100 سالین روناهی جهان دور او جبو جیان گنجاف کشف کرد. آژانسا هواوانی و فضای ناسا یا دولت نگبون آمریکای راگهان گرکستیر که نو یا بقاسی جهان مزن کشف کرنه. ناسا ده داخلونی آخویا ده دست نشان کرکو پیکا لیکولین کرنا گرکستیر که ویدتر آدر بازدار دبه ل کمستیرکا فینموی آنگو در دورا لریگه ها خویا لحریما جبو جیانی گنجاف گرکستیر که ویدتر آبقاسی جهان مزین کشف کریه. ناوی توی 700 لگرکستیر که هاتیه کرن و هات دیار کرن به قاسی 100 سالین روناهی جهانی دوره. پیکا تسایی که دیده 4 آلاوین کامره ین مزن هنه هر یک جه چاره که فضای 27 روزان بینا برل آراسته که لی دیگره تماشا دیگه. به وی کره هول ده گرکستیرکین دروین ده پوزیسیونین بناوین و گوهیز ده ببینه. ترانزیشن دماکو گرکستیرکه که در دورا به لبرستیرکه لدورا خود در باز ده به بیجه. بدیتنا کمبونا روناهی استیرکه یاکو ده کامریان ده زانیار دیار دکن به پیواندنا بلاوبون و کشاندنا روناهی گرکستیرکه نافبوری و پیکهاتی اتمسفری جی دیار بکن. بری بینرین هجا ولکانا پوپوکاپتلا یا لمکسیکای ده 24 ساعتین داویه ده 3 جاران تقیا جبر تقین خوالیل باجارین در دورا ولکانی باریان. تقینا لولکانا پوپوکاپتلا یا لمکسیکای دوام دیکه لگوری راپورا ناوندا پیشیلی گرتنا کراساتا نتوی یا مکسیکای دناوا 24 ساعتین داویه ده 3 تقین پیک خاتنه او 128 جاران گاز او خوالی جه ولکانی درکتیه. ده راپوری ده هات دیار کرن خوالین جه ولکانی درکتیه جی لبر با کتنه او لروشلاتی ولاد بلاو بونه. ده راپوری ده هات دیار کرن ای سال ده ولکانی ده 17 تقیم پیک هاتنه او بار جی 113 تقیم پیک هاتبون. لگوری زانیاران ده نوا چند سالین پیش ده دبکو تقینه که مزن آوی ولکانی پیک وره. بله بینرین هجام لوردگیجین داوی بلتنا خوی جهانی و دبیجین حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و بمینند نوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بن.